Na honorable anwumere yete ya na executive producer kofa baye ma enya ne ntiyese be na wotwe ko na wotwe miense ni sede enkora esi yira wo kurum ha no ano eden na wo so na oya assembly member enya ne ntiyese wa mamfo a wo ewo ho no ba ko ayira na ne yira ni mu no ne hwehwa ayedin eti sen ayi no kwa ayi 3 days ni na ayi military area hono lady ba ku bi case bi wo police ayi wana komane be na mada de betu manim wana me hu se ayi sister we se ne si ni kunu ayira no one ne brana wa ayira na ninia bi ba police station na mu pie omoko no me bra me hu no mo pie omoko na sister no na nimu nya se no su nti me yesa me from no man ke no mugina ayika no mo ekoe injongu ba duo e so pa e duo ya na yetena se nti me duo me kasema hu sister no police ba no su na dia asema ibiwo mo muri na sister ni nini ya penyin boy bi ibrana ka kire me se ni kunu aye fe no kwaku dia de fe no kwaku carpenter okay be ai ko 3 weeks ni ofria 3 weeks ofri ofri kurum ha te no me fa na ko kina Friday na ye na 3 weeks okay enti ai okko so ko ye ni wakra na ye ni se o kukuma se yi e wo kuma se nti ya yi ni mu no dana mo ne kata ni mre no mo enti efiri ho na de chi o mo fe na o mfa o mo fe na o mfa to aso santi 4 day ni de o mo fe na yi ni ye off phone ni ye off o mo ska so mu nya no so se me me nda ye twa mu ya na no me me nda ye no ye voice audio de ma ne bra no o mo fe na Richard o ye ayi de ma se ba bia wa du ni de on mama back bi mo o mekunu na mu yuni pa phone no mu do mo koyi na mu do mo koyi na hu so mo ba yi mu 2 day 2 no ko na ka 2 na o maka to ni no mu di 2 no koyi na ni pan so o hwe no ono onim ni pakro on tikasa na o mo kana na yi no voice ayi no ye de man bra na se bra o mo ko no mutuna ka ni mu no o se duru ba bi na mu spray ka ni nti mu spray ka no wo hu hwe te se o hu se wo fie bi o se fike se bi o hu se wo fie ni nti onim sikro o se ye Ghana se ye Benin se ye Togo onim nti o mu spray na ma mo de da ye ma se ni mo agu no to se mu duru fie ho na ni su tete ni hu se wo fie bi tin na kura so mu yi ni fie se fie ni ma o hu ba bi kura oko so be fa right o be fa left onim ba bi kura oko onim ba bi kura wo sisi ai nti nya di ombe hu ni bi na we ne kura okasa no omo di omo phone gu ba bi na o di koko bre omo di pakro no di koko o so address to say lawyer ni no o se lawyer for yi no di koko bre na nti o ko no phone gu ho o pie ni na ono so ko fa phone no yes our voice no wa jade kro yes our voice nti o ye nyina no usu omo hu ni bi ti ba bia wa bedu no wan nti omo hu ni bi o cha ne yere ne na ma nti na mi akosi no wadaro ma ona bo samle ma fa me ko akiri kakra otifie pri ho a otifie pri ho a one na yere na tifie pri ho one na yere na manyi na tifie ana okra na yere ne se okokumase ayi ana se okokumase adwuma o so ko yi okumase na okọ no wadaro ma na yere ne ka kire so ofaade ne de o se on de o kan so ko ne bag ni na yi na ofai okay nti ni onu sunim ade fa cha yi no ne bag na yi no ofai o de koi one na yere na wo sen at least me na ma minimum de me train na minimum ana zina na ni Africa kra o hello me se na ni Africa kra na ni Africa kra na ni Africa ana na ni Africa ko okay 50 ho ana odi voice note abase wo mo shedan bim na dan na mo shemu no onim sa ombekunu anasa omunkunu because ye be fa we kwa na yakukunu ye fa we kwa na wakukunu
na wanya access to phone no ada na wantimi anya saa time na ma direction ana onim ba bi owo no kra ozo onim ba bi owo wase omutika ni mo ko no spray car ni omu spray ye nti omo de omu osi no mo jesa ase ni mo wu no omu ye mre nti na omo ada aye kra oso wa hu fi bi nto se na ni titi no hu so wo fi bi na nti omu spray ye nti ono brand ni ba no so no na ni titi no hu so wo fi nti onim ba bi kra wo sisi ya se Ghana se yitugu ana say yesu nyan ha na say ye ba bi o hye de onim aha onim dizesi akora no se omu yi no so onkokora na onim ba bi kra wo hu kwan na wadaromo ayi oba no okoja ne kwan wo station of car ana say bia onan kwan so akote se de nkra ya cheche omo na nsen no onan ofro car no ba bi pato waka na control no steps ho achem asema chem okra no fia so okra ne fia okọ ene no wan hyeda nkoja no kwan ndi onim se bia kwan so na e bia obi fa no wosunyan ha ana so kofa car wo station ana se bia osi kumase na e bia sankrofo no eyire no ohun saa de no onu de onim so asa fi okra ne fia na opi a okọ no jasa yi sa no kwanto onim atwa ba bi krofa car no a okọ ye and na no memenda no this voice note ne ba ya won na no memenda nti efiri memenda no kwasi da joda brada ukuda ene ya wada nwumra me no ekasa no onte ne nka bio o friend la no so enko David abi la na enko onte fi bi na wabone mama ne ayi mama na bone mama ne se de o papa na mu ni mo ya we wo mo so ye nkramofo so ye ne ya na se wo mo so ye mo de nye nkramofo mo ye Christian ende si amame ne wan amame ne de si ya de ofie pri ho ofie pri ene nyame ya adom ochena epese yemra ne nkosi usina fe yenko ho na ye ne mame no so eninko ne hu kwan a ye be fa so na fe se benya ne picture kra na ye de atoto ene aye Sompa TV ni social media yi na fe ya ye hu de se be at least e betimi enya ne dena bra na yere no why make honorable ambassador o chana me no medase honorable Sofian Abdullah pacho Sompa FM yere ase yo me se me damase ni ajuma pa mo yo nyame nhira mo nyina mama de panche amen amiala me abusia sawati biu se makra me yere wo fie pri he ya me kwa ye wo kumase o se ye fa no wo ka no mu se ofa ka no wo ha ye o se ka bi ne fa no wa send voice note se ba bi ade na duro ne de nyame ya admo kira me kwa kwaje voice note ne bi na joda na de kye mabo voice note ne bi e de a kira me se me nkan kira se kuro no mu aye hu me nkan kira se sunyan aye hu me nkan kira se bunu region bunu ahafo ha aye hu na mom de mi ba no wankasa jeje mamenchia Mr. Fair oye contractor kese na menchia Chief Inspector Osei owo municipal na menchia Chief Danson oye in charge ewo MTTD na menchia aposifo nyina Regional Police Commander ono 2 IC Yankee and a Regional Crime Officer Adams ye Jones ma ya akọ kafra shede na no memreda ana Jones sie ne yire ya Justice onso mechia wo one eye nana ono so wo eye Regional Crime ne nche ho pe na menchia eye Chief Inspector Chum ana fei eye Bawa onso twi police fo moto ne bi fufu no bawa ho tesen na menchia Lizi wonyina mo ya posifo na menchia police officer owo court unit ye fra a free ye oni mo court unit mi mate ba ko me ne ko police ono nso our regional headquarters me referee ni din no mechia wo na menchia mi mate onso ye chief inspector ye fra chief inspector Brakatu mechia wo anka sa me madura chire o asemo babia metin so ye
Yo, bro, ya be kondi eso. Abusia case number 3. Me call do mase. Ekọ na otwe mienu kọ na otwe miensani na me beto woni sa bayo a woni mfinhia edu enum. Nyame ya adom a asem aka owu ye na aka 9 days na wo mo adi ne birthday a wanya mfinhia dunum. Wahu. Na isa akra no ne mfinhia dunum ani. Because owu ye na aka 9 days to 15 years. Enti me mfa no be na wotwe ni ti aka be 2 days no wadi 15 years. Na agrada pai se graw. Omukwe na ne nofo sei kafra ahatu mobile phone kita no na ne na wo mo de abayewa ne tumpam ewo Sunyani domase the capital abusia ko Sompa TV ewo phone no so Sompa TV Sompa uko YouTube anu abo Sompa TV pacho akora no na oda ho no pacho nya oda ho no uko no na tumpam wo adakam ye abusia hwe akora na school phone gina ho no ko Sompa TV ewo YouTube Sompa TV ewo YouTube ubenya de ye kan bia hwe ba jonyo no Sompa TV ewo YouTube akora ni nie awurade nyankopon a very beautiful lady na we asi ben kure ni onama ya chew ye de wa shekam ya kotwe moja onama agrada na prana ene light tender na sigraw akora na daka ni okoro ma na afi fa me ko crowd no me hwe ne nkora ni nua no abusia ko Sompa TV ewo YouTube ho ko Sompa TV na odi hwe bi akora ba ya 15 years less than 15 years where ene dom ekogu odomase no na enye dom ketwa hwe na sukufo obi on ba betro BC enkora ni susa na chese enkora ni susa mentiase enkora ni su abusia ko Sompa na emra asem ni si ye no ye ko eye eho na ye ne akwada no ne papa edi enkomo na abusia ko baabi a me kire no Sompa TV ewo YouTube uko YouTube na wabo Sompa TV obo Sompa TV ewo YouTube a ebeba na afei eye wahwebi na abusia hwe mantamu na sukufo nkoda no na wo mu esu hwe dom egu ho nya asem ketwa na me de sese kura mantam ben kura na yetimi ade achi ade sabia yete asem o sese ye hwede esi ofie pri nga me de mo ko eye obrekumo ene drobo so ise me suspended papa panyina wada asore free ni kuna na yire achi o kwa aye wokumase abawo o the voice note abase ba bi o hye no yeyiwe ya ne yakokuno nti onimse omma wa hware hosem wenti me yire ne memma na yire ne nhwe nkwada ne yie ma wo mo yenti papa no se wanya papa na okay na no mental ma na yo mo free yes ye ku ye ko yes ye ampa be ba no wa yi e ye bi sam ko use ye ko ni me san ko yi na mo ye no sia no hwa be yes 5 6 na ma mi di ya se en family ni ma no e ba me frak la ma ka sa yesu di na da ba ka no be ji ni ko ma ani chi no sa be no ma se tu na e ko mi ndi e chire no na yo mo friend fi se akwa na ya bia ka na me mara na mdi mo di ta ma ba be du ye no da bi mo sa so ma freka mo ba ko si na
na me su e dia bra she na ko ampa you go do hospital me do be 5 years time plug you know charger na extension board no na enye hwe the phone mo ni mi hu say na that is ma o mi aso a e ko fa sa de na ba oba no fit say we are be 9 this no 15 years no ko 15 Poku school oh the JHS what say JHS na asane sis am fan say na ade ba isa say dai kwase de nti no enye school for no bia do hwa a teacher for any woman for asompen for no hwe mo ba na ebi mo keka say na ho afọ papa je say ono bibia ya wo ye dua na wo hwe say ni nsu gubochia no a ebe fo a oso ano aye nsu ni nti ode nchese sinibi ode bekata abochia no so aha say be ya oso ano o mere eno fi wo ko wura de no ma sa say no ya ikoba kire say ya yire mu ko so na mimi nia ayire mu de no na ejo memenda de bi ehu say ayire mu te akese pa mi dimi ntumi nkire say ye nu say ye no de bi ntumi nkire nya mimi ni ma no hwa maka fa ni say mobile phone na light na e be si mu a e hihia akola no ma Obani pacho wudin ni mabisa. Mera say. Aya semu. Aya semu. Na abusia. Nsemo a ACC no. Anu adin. Oh. Ara na me tape yi mai. Abeba, ka me bu tape bu ya mama. Na aba na aba. Abusia de na sisi wo bono hafu mantem ha se ye de na sisi yi. Ede na ye huhui. Ede ni wo basa basa ne ne achi we ne akuno last year. Ye ne nam ha ya abrante ba ko de ka obi. Nadi asem kureni na region ben kureni asem wedi anu nadi asem kureni na region ben kureni asem wedi anu wase nadi asem kureni na region ben kureni asem wedi anu wase abaya ya ohunu wo aye Sompa TV ewo YouTube no owu ye no na aka nnen kono na wo nya mfinhia dunum saada na NDC photo o maba no on the 13th nti ubu nkompoko achi na calculation ya na chese na no 22nd May 2023 ena abaya no edi ni birthday na so na wadi ni death day nti saa time akora no edi ni birthday no na o hye jim awura eno so obi so akra ni kunu ne yire se me kwa adwuma bawo eno so a o the voice note aba juoda nyame yade ma mebo voice note na ama wonya biati se ba bia me hyede mewu ye be kume ya be fa ba akokọ ya fa biodi ya fa miensa aka me nko anti wa bo ne yire din adwa ba bia de na duro no mesra wo hwe me mani ye na wa hwe ya me mama chi bio awre ho semsei at assemblyman ni di nkomo no ntia yanko ba bia na ni assemblyman na edi nkomo no abusia de aduro no amma akonya na onso bra ebia na wani gi program no ho o magazine o ye stock kase me say said the we CCTV radio we no ba bi I want the whole Ghana the whole Brahafo the Brahafo the station ba ko pe Ghana house station ba ko pe o share YouTube now to see pictures need them picture quality ni clear. Hello. They wa homa so me mo ajo. Na fashion good evening. Nsem Sisi o. Okay, no what chance. Odi o kasa free him. Mpache frame na na kwa me kasa Peter Park. Ashanti region. Mpache boy na sem na mbesi ni kendi. Enti o. Aha mpache na no boy na sem no be kan. Na o kedi bi se ne yire no o me bi ko yewu. Ana ne yire no o sunsun bi wono so a. Otimi
ehu se ebi ebi beto no enti na fa me pese ka wo bisa no adano na me hwete ka wo bisa no be sunsun be ne ewo no so a onu ni timi di hu bibi se ba boy ne so no on so onu ni kire se ne yiri ni timi hu bibi but ni hu bibi kura ne yiri no ada so de tumi be na ewo ne yiri no so oni onye beifu a onu so di hu bibi sa ye da wan se yes ye da se oko tepa ma ban tepa eye subiri so chese tepa kurodua ni mu nyina de ufa ba bia sompanko a hello 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 Nsem Sisi o and how can you say odi un kasa friend me see me kasa free yamfo fo yentie mo yeah but the man no asem man no asem no kan na me awosia gu me kakra I hope na me person me bisa say enti sa voice mail na o de bayan yentimi track ni hunu baby kura sa voice mail ni ayi kura i weje kura free country bia yes serious communication ne ma yes serious e be hunu I represent pro just Africa me can say Africa na say Ghana da be yamfa Ghana ya keti papa because ya represent because when your network afre amount me indicate say ebia Piesie network there who be serious about me indicate say area na GPS e de ba ye den nana ye face you na de be ya say de be kan say what one just almost ni taho me say ma wani na ba bia do self protection self defense enti na ma okwa fuoma brantem ma me ka san ba ko asmi ya woken me yobi a me ta ko bush ahmache me ko bush ahmache a me tra e kure e fi chala ya just say me se kan me ye kuta because me call me nim ge betum wo kwem enti me se kan kura me se ba se ka so na me ti o se mutu na se kai kura me sabi usiam na be ye de obeye me a sabi musu ge mismi timi dia yo me so me yo enti eno de ye wo kanu no krepa wotu a se so obo ho ban sabi enfa dwen boni shi o tiri so ko yo bibi bia na so bibi yo bibi bet je so mu ni tako the mismi timi ya kan ba me ra ko pa man voice me ro ye ni program wa yi bia me tia ba wele je ra ho yeah, first enough for so embrace be hello hello Nsem Sisi o na what can you see o ka say friend radio commander Kinti dem ye boss boko there Kinti da odumase boss adintiano no so called country is it the manya ko tale ko tare gusi fe ni eme koso e futuru bia ni ba bia ya mompa info abaso nana nra maami a ona wo kana asemi maami a wo ye choba ya na kana asemi ayi your friend say benu kwanta no maane no nane nne san ke se wo ti ba info so mu twa na su ohene ne se ompen wo kromu ho bio na no ye mrasa asa de wa ye die oye den o say nane chatie na nra na mo kana mbese ne ba homa na so ba na enye yie maame na nkasa ne de ni tie nsem story ne nra ne course a wo ye ne de ni de ni susu se maame ne nya hwi ke na maame ne ye krom wa so wo ko ba bia moto na duane na amanfo nye mo de bo mo ho ban wo ho no enya di kuma ana so mo hu ye mbacho de wo mo hu ye na di obi di bo no ho de wo na dwuma mu de se o ntim ka ho asemo na se atiane na ono ano e bi odi bi bia to oduane ni e bia me ka se go nsi aduro bia na bansi bi de aduane nu di a o de ka ho asem na obi adwuma mu de obi di aduro na ba show no wo yi aduro na firo no so di bi se wa bo no ho ban e ye to obi asu still asase na o ye adwuma wo so no enya asase a wo eye o bona fide property asase no kuro na de fem wo
say ye choba wo so enti ka wo de wo ye wunduro kura wo de kan kura passes wo fi se wo ye wundura samre ya bono nkone ko bonondui 11 12 na wo hye ho na se wo ku akokọ na wo ye odeda ti hwanda ba ka se den na wo ye ho na me dashi ulim na mama me na nya problem ni nyina ye sa spiritual mind no kofa ne bae no oye hwehwe ni mu na onim na dwuma ye onim na dwuma ye ona ma nipa ani aba na ma ne ye ho na kromu ade na na se wu kira na dwo ahwe ne ma ekoso kromu a edosu bebre Nsem Sisi na nye ni Nsem na nipa ka na uni nipa na obaye aduro no se aduro man na nkasa na oye hwehwe ni mu na ono ankasa na aduro na oye no nche de ni left and right again we ye nyama nipa humbo and are going beyond self and species o te sabi wo num teso anansa poso edigu sakra chenre so na na o offense di ambe gidi ya na credit nasa hello ya nana hello nana me gidi ye ta na me su se sa spiritual mind na wanye na djuma ye na ma me ne pese die okay mafufro so emra so ebe time no call 0543989989 hello Nsem Sisi o mana na wo kaniti achoka se friend acho ya na na wani oduma so fo ntiem papa last my ya kase papa ya yire me chache ye kuina te ye ye kuyi ya dia e koso papa but yen ya na ye ibiri ya ho yen nya mredina me kotoka wa izbet ana to na bobe 1 to bobe hours na domasi kwana disi ke ya yi yo maya no mono no ya na mo Sani ka disi pam no sa nyagro ala na to sakra na moto so na me ti moto so but na me di ni mo fi usane mamu ba bia kali people be usane yuan sunum pe uboya na alum ni yes Mr. Free na kali bi si kwan prekope ditane pam me anti me yamari ente kali me shame mo but kali yes na me akwa we bi shame mo obabobo na tie kura nti me nyire me papa ya adine ba bi ti mo nyame kan ne pam me mu se kan ne pam sasa na ope wo ye target nyagro enti mi pa na mi book na sei ba hu kali ana me sa la kai fa ana me sa me san dan mani enti mi dan mani ko ka kra bi na kana apake wo wura na omo night ne pe pan ye kura to ma be pa enti obu de wura no mo ha me sa ana me so ma tu me tujina ba bi ana me so me hwe omo ile mi asa kan last na dan ni wo pa asana kwa pati wo kwa bi da tukuru mo na asana pati na du na na bon enti nyama be dire ko so a papa yemi ni se police police so mu ma yo se yo se se mo ya semo boss ye ko so se no wala mawani na omenua mawani na ona hwe ho ye posifosa potifo mo Ghana ha sei wo mo enduru 50,000 Ghana for ye 30 something million anyasem ketwa mawani na ho hello Poku Piesie. Hello. Nana Poku Piesie Fasanche. Udru Sampa. Enkura wa Sampa nyina obia etie Sompa. Na che Sompa 98.9 na sinia. Nra ba na